Umekuja? Sasa unajua unapita hata nashinda unaenda wapi? Wewe unaitwa nani? AbiLasha Muthoni. AbiLasha Muthoni. Kwenu ni wapi? Ruiru. Ruiru. Haya, thengio muno makiria na nindirakiona auntie wa AbiLasha haha. Auntie uhoro waku? Karibu sana. Na ni ukiokire na mwari? Nitokire nake. Okay. We niwe umuroraga kana ena mamu wao? AbiLasha na mami wao. Ni ari na mamu wao. Tukoragwo nake. No mwendogo nene muno na AbiLasha. Okay. AbiLasha akoretwo akiuga poems. Na ndimuonete thiini wa mitambo mingi ya mithemba na mithemba akiuga poems. Hihi ambiriirie rina ndirona ni kairitu kanini muno. Kena miaka igana? AbiLasha riwe na miaka 5. Miaka 5. Na akoretwo akiuga poems kwa ihinda irigana atia? AbiLasha ajirie kuga poems baby class. Baby class. Yeah. Twanutisire ena kiheo kiu tondu thaingi ni umaga cukuru ugakora arariria uria mwarimu araragia uria mwarimu wao ajirie kwaria kuma kiroko kumeta kumamakira kuma correct ukaje gukora thaicio thaingi nyumba wiki ni araigwa uria mwarimu augite yani ni araririkana maundu mothe riu tugikara thina mamu tukiuga mwana ena kiheo na ni tukwenda kunacha kiheo kiu riu he kahinda mamu ararorire for a very long time tuge 2016 mamu arari muroru na arathinitio muno ni mwiri riu gugikinya handu gugikorwo nginya riu AbiLasha ni uraigwa thengi akimuinira turuyumbo athengi akamuhoera AbiLasha uyu riu rimwe tukimuthondekera ka poem ka mami wao in fact tukimwandikira ka poem ka mamu wao augire mamu wao ni ndimwandikagira tugitithanagia na mami wao ngimwira augire mami wao poem ngimufundithia na agicoka kiugaga poem kau wega muno atakurora handu na atakwirwo ni mundu riu kuma hindi iyo riu tukiona ena talent ya kugaga poems riu tukiaje kumwandikira poems tukamwandikira akauga na Ngai ni mwega athite akihinguraga mirango agetwo kundu agathia kuga poems na tarire mamu wao emurwaru ni kwenda kuigwa poem iyo amugeire mamu wao emurwaru ulisemea mam poem akiwa mgonjwa ulimsemea poem gani? Hebu tusemee poem tusikie. I have witnessed that God healeth all our diseases. My name is AbiLasha Muthoni. I'm 5 years old. Listen to what I want to tell you. Welcome. It is true that 2016 was the saddest year for me. My mom was taken ill on 31st January 2016. Since then, she was in and out of the hospital. I could not hold my tears back, watching her breathing in so much pain. I would go to my bedroom, kneel down, and plead with God to heal her. I am very happy today because God heard my prayers and healed her. Looking at her, singing for the Lord, I see the faithfulness of our God. I will support you, Mom, to the maximum. I love you, Mom. Thank you. Wow. Na niwe kumandikira poem iyo na ndaguguthumbura kumenya kana ki ndari thina na hindi ari na miaka igana kiuga poem iyo ari na miaka 3 tondu ciugo iria arahuthira hau ri ti ciana cia miaka 3 na arahuthira githungu kiritu gukira mwana wa miaka 3 na ekaga atiri ona wamwandikira githungu kiu ri ndangikiuga utamurite the meaning of that word riu wamwandikira ri athoma ri ni agukuria atiriri antina hii word inamaanisha nini riu ona ukimwandikira ni nda kumenya words icio uria ciramaanisha tondu kana ka miaka 3 ndireciria ona gatiwe kwaria wega fiyo no ni karahota kwaria ciugo ta icio cia unasomea wapi? Academy. Wapi uko? Githurai. Lily Academy Githurai. Wow, thank you muno makiria. Na kuna poem nyingine unajua ya Thanksgiving? Tusemea Thanksgiving. My name is AbiLasha Muthoni. I'm 5 years old. My school is Lily Academy. I have a Thanksgiving poem. Welcome. When I wake up in the morning and see another new day, I thank God. When I step out and see the creation of our Maker, I thank Him. When I see the sunrise or the sunset every day, I thank God. When I am in school learning and playing, I thank God. When I am passing through hard times, I know God is not far from me. I thank Him. All that makes me love Him more. I ask Him to lead me and to guide me to the right path so that I can grow up to be a God-fearing and a responsible adult.
Thank you. Responsible adult. Yes. Oh, thank you. Na gwiciria ni tukoretwo hihi reke huthire kiugo gia githungu tukiassume ciana kana tukiriganirwo ati ciana onacio cina iheo amwe ao mambagiriria maria nini muno niki giatumire ukorwo na murigo wa kwenda gukorwo ukinacha ciana cikorwo igikinyanira tondu njitikitie atiriri mwana toyo agiciarwo ri kirikaniro gitwirite Ngai ni akoragwo na mubango mwega wa maisha maitu koguo mwana agiciarwo Ngai ni akoragwo ni amumenyire ona before afometwo wimbi-ini ya nyina na koguo Ngai ni akoragwo na mubango wake koguo ungiona kindu Ngai arahe mwana ucio tondu talent yuma kwi Ngai tondu taru oro arauga poem kwina ungi utangihota kuga poem no ni akuhota kuina kwina ungi utangihota kuina no ni akuhota ku dance riu ungiona mwana ena talent iyo ri ukamenya ni kuma kwi Ngai tondu Ngai umuhete talent yona nawe ta muciarire uga take that responsibility ya kuminacha tondu taru akorwo mwana toyo tutioire na nyina murigo ucio wa kunacha poem ine yake ri agire uguo ni guka ikinye handu ihorerere yuririre riu wa munacha ri ndukumenya Ngai akumukinya ha na poem teyo na ningi ndukumenya kana mwana toyo ri Ngai no amuhuthire ona kuhunjia kiugo giake na through that poem thengi kwina andu maragerera maritu mena no ngahena twana twake twana twarika riake tungihota gwika kaundu ta kau no kana ta kau ni karetigira no ru mwana kona mwana toyo arugamite haha ri ni gagukorwo kena ni taga gukorwo kena kireki niguo kahote kuga poem tereku poem teyo no ne ugagira ginya twana tungi poem ni ugagira taru hekana karapasire last year getagwo Baby Brian andu aria othe maruraga kiria social media ni makoi gakoragwo muno ge social media gathire gakigia na accident na mami wao na kage accident na mami wao ri gagikorwo mamu wao ni akuire hau no kana ni gatigirwo tu gaikaraga na chui riu ni kari na challenges nyingi tondu ko mathi bitari gagacoka kana kau ni karehire andu hamwe Kenyans tondu ka post Facebook ni andu ni mokire hamwe magitika bu magitikira kana kau guteithio riu ni karehire andu hamwe but unfortunately kana kau ni gacokire gagikua last year that is tondu accident konete kindu 2015 January no ruwa kinya last year gagikua February na ni makoretwo maidu muno na Lasha itondu tata wa Brian kuria mokaga na mami wao ni ahikitio hau so they were very good friends riu Brian ni twathia kumona twina Lasha na nimendanite na Lasha makamuinira karwimbo taru that Christmas ni gukega kwi February Christmas yo he karwimbo mamuinagira na twana tungi ni ubona nginya ni mathiaga thengi mona kana kauma kahoera ati kahote gukira kahote guthi guthaka nao no riu Ngai ni agikire wendi wake agikoya na hindi ya mathiko ni Lasha ni akiugire agitwira ni akwenda kugira Baby Brian kindu Ukona hiyo poem unaijua? Baby Brian, hebu tusemee hata sisi tusikie. My name is AbiLasha Muthoni. I'm 5 years old. I am from Lily Academy. I want to say a tribute about Baby Brian. Welcome. There is a special angel in heaven, that is Baby Brian. I remember during Christmas singing for you, wishing you Merry Christmas. Little did I know it was your last Christmas. Many other times we visited you in hospital. I could not hold my tears back watching you lying helplessly on that bed. I prayed God to heal you so that one day we play together. Though Brian, you're in heaven, you're in a better place where there's no sorrow and pain. You touched many lives. We'll miss you so much. Rest in peace, Baby Brian. Thank you. Wow, thank you muno. Na nijue kwina ciana ingi nyingi cina iheo cia muthemba na muthemba. Ungikorwo wina kana kena kiheo nirigwa motivated gukorwo hihi ngiambiriria Sunday school guku. Ndirigwa maundu macio ta marandwara mandwariririe gukoragwo na Sunday school guku. Na nijue kwina ciana nyingi cina iheo na no nyende unawe ungikorwo wina kana kena kiheo no nyende undehere kana kau nigetha onako tugikone tukamenye nigetha onako kaiguage ona nikonagwo TV ni na nigekaga maundu makamenyeka bururi-ini wothe na ni karaiguaga onako ni karenda guthie na mbere na gwika undu ucio. Na uko na poem mingine? President. Aya. Hegire gire president foi. Akana poem ya president. Ni fan wa president Uhuru. Oh, okay. Uhuru. Tugire ya president. Ne tukuhora tharuti. Asa tutikuhora. No actions. Okay, tugire tuseme. I am AbiLasha Muthoni, but they call me Lasha. I'm 5 years old. I am from Lily Academy. I have a poem. Listen and listen carefully. I have enormous admiration for my president, Mr. Uhuru Kenyatta.
and his government. For the past 5 years, you have actually accomplished quite a lot in this country, such as free maternity, Beyond Zero campaigns, Huduma centers, road improvements, SGR, just to mention but a few. Your leadership has brought to our country peace and stability, not forgetting the fear of God in you that has enabled you to achieve all that. A humble and a good-hearted man you are. Kindness and generosity are your virtues. Many needy children are in school today because you offered to pay for their school fees. I admire your love for the little children like me. Yes, there has been challenges, storms of hostility surrounding your leadership, but you have remained calm and faced all that pressure courageously. You proved this by respecting the recent Supreme Court ruling. My prayer is that God will give you another chance to lead this nation so that you can complete the remaining projects. Ndo maana nasema uhuru tano tena na tuko pamoja. Asanteni. Ati? Hiyo kizungu umetoa wapi? Chigo imora gweta hau ndirabatara gukona dictionary nigetha menye poem iyo uri raiga. And I think ni agotugira poem iyo ringi tondu mundu itu wa kamera ni ariga ndanamenya ati ni guguturagio maru. Rĩu rĩ agĩturirie maru ora tondu akiiga no. Na nafikiria hiyo poem ni poa sana. Utatusemea tena? Aya, reke tugere ringi poem iyo. I am AbiLasha Muthoni, but they call me Lasha. I'm 5 years old. I am from Lily Academy. I have a poem. Listen and listen carefully. I have enormous admiration for my president, Mr. Uhuru Kenyatta, and his government. For the past 5 years, you have actually accomplished quite a lot in this country, such as free maternity, Beyond Zero campaigns, Huduma centers, road improvements, SGR, just to mention but a few. Your leadership has brought to our country peace and stability, not forgetting the fear of God in you that has enabled you to achieve all that. A humble and a good-hearted man you are. Kindness and generosity are your virtues. Many needy children are in school today because you offered to pay for their school fees. I admire your love for the little children like me. Yes, there has been challenges, storms of hostility surrounding your leadership, but you have remained calm and faced all that pressure courageously. You proved this by respecting the recent Supreme Court ruling. My prayer is that God will give you another chance to lead this nation so that you can complete the remaining projects. Ndo maana nasema uhuru tano tena na tuko pamoja. Asanteni. Wow, thank you muno makiria na ndaigua na nie ndĩ encouraged no nyende ona nie kana gakwa kaugagio guo na rĩu rĩ gakoragwo rĩngĩ karumirĩirie ũhoro wa poem muno gakaremwo nĩ gũthoma. Aca ndingiuga ũguo tondu wa rĩrĩ hena kĩndũ gĩtagwo balancing. In fact, AbiLasha ndararemwo nĩ gũthoma cukuru. She always comes number 1. Tondu nake nendete gĩthomo muno. Ona ũngĩmũkora nyũmba most of the time ũkũmũkora akĩandĩka aika tondu agĩbundithio ũguo ngũkwĩraga so gĩthomo nĩ akoragwo igĩte mbere. Rĩu ũrĩa twendaga rĩ nĩ tũmuonagia ku balance kwĩna mathaa ma kuga poem na kwĩna mathaa ma akonita homework mwarimu nginya ndari ya complain na muthenya no mwe ati AbiLasha ndekite homework. Ũyũ ona ndonagio homework tondu mũirĩtu athiaga tu akamura homework yaku ino ureka ageka homework rĩu mũirĩtu athiaga tu go through kurura kani arĩkĩtie. Koguo horo wa gĩthomo ndari aremererwo nĩ gĩthomo tondu nĩ tũmuonetie ku balance. Ta rĩu thaingĩ rĩu tũkamũrĩa rũni thaa cia poem githĩ ndwarĩkia gũthoma agathia kauga poem ciake na wega wake nĩ mũndũ ũnyitaga na ihenya na again akoragwo very curious. A very curious guy. Thank you. Nĩngwenda ũrore kamera ĩrĩa warĩrie aciari arĩa othe rĩngĩ mona mwana na kĩheo magacoka makauga nĩ ambe athome. Kiugo kĩu nĩ kĩhũthagwo mũno nĩ andũ. Nĩguo rĩu aciari rĩngĩ mera nĩ atĩ ũngĩ notice mwana waku ena kaheo ahetwo nĩ Ngai
tiga kuga mwana ucio ambe athome tondu we hau ta muciari ku guide mwana ucio na nikio Ngai akuheire mwana ucio uhote kumu guide tondu we niwe ukuhota kumuthondekera mathaa make no kamonia balance kuma o ari munini wamonia kuhota ku balance mathomo na kuhota ku balance akoni ta talent yo yaheto mwana ucio ni akuhota riu ni responsibility yaku ta muciari uhote ku guide mwana waku no ndukuge mwana waku ati ni ambe athome ona kiu areka no githomo na ndukumenya Ngai akumurathimira ha no nginya athome tondu ana yangi othe tuonaga ni mathomaga no nginya ona ukahota kunacha kiheo kiu giake aheto ni Ngai ndagagikomere tondu agikomera umenye ni gukua gigukua na giakua umenye mwana ucio waku no Ngai angira murathimeire hau kana no Ngai angirekire maundu manene ona society ni ni angira hotire ku give back to the society through that talent riu ni no njirire aciari murugame na muhote kurugama na ciana cianyu no kimwikaga uguo ri the most important thing ni atiriri uhote kuhoya Ngai tondu Ngai niwe ugukuhe guidance niwe ugukuguide uri ukurera mwana uyu waku tondu niwe ukuhete mwana uyu uhote kuhoya Ngai wona ena kiheo na nduramenya ni kiheo kiriku Ngai ni aragio na thiku ici thio turie maru uhoye Ngai umwire akuhingurire kiheo giki mwana waku ena kiuri ni kiriku riu nowe waje ukigaje weke pati yaku waje ukinicha weke pati yaku na ke Ngai eke pati yake thank you auntie na hihi ne gwenda gukorwo ngio ya thimo hello Kalvia. Yes, uhoro waku? Nĩ mwega mũno ĩ. Nĩ ngura wathĩka? No wacio. Twĩre kaũndũ? Taba ngĩbirie kairitu kau mũno. Salimika anko. Mesalimika. Habari yako? Nzuri. Nimefurahi sana na wewe. Asante. Na utaenda mbali. Aya, thank you mũno mũndũ gwĩtwo ngura wathĩka. Nigulo mtope hamwe Aitu konega gudi kwa nini na kiheo no bakinya kibogo kibu kwa karuga. Thank you muno makiria. Ya litokto. Aya, hello. Ketia. Uhoro waku? Ni mwega piyo turaria nao. Jetagwo hifu mukuri no kuma robo mwena wa Ruitu gitu. Na reke gwire Ketia mitumi drama kana dagega. Kau kana ri kena kira kuma kwe Ngai na nikara thimesina no nyende kwira kiagia tiriri mona mucie na cio cina iheo matikahubiririe githongo kiu no anyita kindu ndona gaturia maruga ndaigua ati ni urathina nyito nake ni na kwa ni nguhoya Ngai ndina tona twiri na ni nguhoya Ngai atuhe iheo ni tondu Dainwa magegana na ndake na muno Ketia witu. Thank you muno makiria. Rathimo muno. Aya, hello. Amen. Hello. Hello Kameme TV. Ruben. Hello. Hello Kameme TV. Hi. Turaria nao? Mwada wa Ebeneza. Ni wa Ebeneza. Aha. Kana kaunira atokenia muno. Ona gatuma kana gakwa kone na kanua haha koguo ni konia kana gaku kwena maundu marathie na mbere nagakeria kana gakwa muno wetagwo brilliant wangari na nikihoya riri muthenya uria tugathie kuga tano tena ri ekaheo kamweke koigire rais poemu iyo nagatukenia muno. Thank you muno makiria. Sawa. Aya, asante. Hello. Ketia. Munyere wa waya. Kwana atia? Ni kwega muno makiria. Kauka na wow. Ya ndama kani. Nona ni gwambiriria Sunday school guku. 5 years. Yes, 5 years. Ya. Ona gatikinyetie biu. Kauli. Tano tena kwa jago tano tena kagenia muno. Kageithirie muno. Thank you muno. Kaja kamono ni kena kiheo kiri na dio giuga ate. Wow, thank you muno. Aya. Okay, hello. Haya, thank you muno na nigwiciria ngomba gukinya thimu hau ningoya ingi kahinda kangi na nindirakena ni aria maranyandikira ndumiriri nguhi kana karathime na wira mwega muri kuri muciari ucio ni gukanyita guoko. Thank you muno. Andu ni maragucokeria ngatho ni gukanyita guoko na hena mundu gwitwo Joanna aranjira ati ndanyita okiugo Enomas. She is truly talented. Haya, hena mundu ungi uranjira tafadhali Kezia kera gacokere poemu yo kauga ya muico njitikie niko karauga
Haya, thegio na mudogo to Pastor Kamau Kezia araja ne Deacon Kamau kuma mwena wa Makongeni APCA komathangai ndekuo muno thegio muno makiria na ngwiciria tutiguthie muno ni undu wa mathaa na mahinda na anti kana gaka hihi ni gaguthi na na kuga poem kana ni tuonaga andu mandikite mafuku ma poems tarira tuthoma thukuru kuri wonaga ibuku riandikitwo ni poet who and who andu acio makao mandikite mafuku na ndiwe kana ni ureciria urenda atia nako karorete ku arorete gukorwo mundu munene muno wa kwandika poem tondu riu ona ni akinya handu akanjira sasa anti unajua utarudi kuniandikia enda hivyo mimi ndio nitakuwa ninajiandikia riu twitikitie tutikumutigirira tukumunyitira nginya haria Ngai akumukinyia tondu na mami wao ni anyitete uhoro no rito piu tondu ni wamenya kwa mami wao ndanyitire uhoro uyu no rito mwana ndangiathire kuraihu koguo mami wao ni arutite wira munene kunyita mwana wake no rito na nginya ona kumuonia na nginya kumwariria riu no jokerie mami wao ngatho muno ni undu wa gwitikira kunyita mwana wake baru. Haya, hena mudoraji salimia watoto wote wa Lily Academy, teachers, especially teacher Esther, Kuyu, Miriam, Shelmith, and TB, Mr. Ndegwa na mutumia wake Kezia Muthoni Garana. Na school directors ni Mr. and Mrs. Muturi, thegio muno ni kuruta wira mwega wa guthomithia kanaga. Katicha wenu anaitwa nani? Chantibi. Anakuonyeshanga kuandika na kusoma? Hebu mwambie kitu poa. Nimekusalimia. Thegio muno makiria na no ndirakiona ndomereri no ithiete kwandikwo kuria kwa hetukira Kezia wa Kariuki umesalimiwa na Auntie Hana Wanjiro, Auntie Shiro. Nimesalimika. Unampenda sana? Thegio muno makiria na nindirona andu ingi manyandikire ndomereri nyingi na rikoro ndahota gukorwo ngicithoma ciothe. Unataka nikuchezee song gani? Ya mama. Kwani mama naimbanga? Anaimba? Ameimba song gani? 5. Nyimbo 5? Hebu tuimbie moja. Tene kwa renamo nafi wagai wetago erija neguire orugo kehoyo meyana noisi rairi Elijah akianerera mukujetha na mutinyone niguku yangara hunene furori na kwage bura miaka tunanuthu na gasho kama menyagai. Tuimbie song nyingine ya mama na ngwiciria kwina ciana cia matuko maya citiwe kwaria Gikuyu na ni uraigua rekara gitwarithia. Haya, tuimbie nyingine ya mama. Ayufare mudu muthiku na methiere mirugiriro na niethemaga maudu moru na hautongari na mwiki ari na mahiu maingĩ mũno na ciana ciake ciarĩ 10 airĩtu 3 na rĩo 7 na ndungata cia mũciĩ nyingĩ nĩndaumire nĩ nda ya maitũ Ayuba kiuge magerio-inĩ na ngacoka tariona kĩ rĩtwa rĩa Jehova rĩgocwo. Wow. Thegio. Reke twetekire ati ni kairitu very intelligent na tutiguthie na mbere kuma hau. Reke twetekire uhoro ucio uthie na mbere na gukanyita mbaru na uthie na mbere na gugateithia. Hena mundu rajira etagwo Anita Alex arajira kau kanama my daughter nginya ndararia ni kumaka kana gake kamakire riu kangetheti hare TV ni kumaka. Ya hena mundu rajira ati okay, thank you. Reke nyambe nginye ndomereri hau ni undu wa mathaa na mahinda. Nitacokia ngatho nisalimie. Bye. Na uendelee kusema poem. Thank you muno auntie.